reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye ubasha kunyumva neza tanu kwa tanu. Reka nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe mu byikora bya buri munsi. N'ubusanzwe tugiye kongera tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 isohoye itangazo rikomeye, isohoye itangazo imenyesha yuko FARDC igiye kongera kuyigabaho igitero. Ibi bimeze bitereka nse tubigarukeho. Ni inkuru yanditswe n'ukwezi yahawe umutwe ugira uti M23 yatanze abagabo ku gitero gikomeye giye kugabwaho na FARDC ifatanyije na FDLR ngo kimaze iminsi gitegurwa. Itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 mu ijoro ryo kuri wa gatanu rivuga ko ingabo za leta ziteguye kugaba igitero mu masaha make. Iki gitero ngo kimaze iminsi gitegurwa. M23 ivuga ko imitwe itandukanye y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ibikoresho byayo byavuye ahantu hanyuranye byegerezwa ahazagabwa igitero, ndetse ngo ingabo za leta zifatanyije n'imitwe irimo FDLR FOCA iyobowe na Colonel Ruhinda. Izi nyeshyamba za FDLR FOCA ngo zajyanywe ahitwa Kasiza, naho inyeshyamba zitwa Nyatura ziyobowe na Jean Marie ariko zikaba zambara imyenda y'abantu bashinzwe kurinda parike ya ICCN bo bagiye ahitwa Bikenke, nk'uko iryo tangazo ryashyizweho umukono na Majoro Wiringoma ndetse rikanasangizwa na Bertrand Bisimwa ribivuga. Uyu mutwe uvuga ko umenyesha amahanga n'abanyekongo ko FARDC ishaka kuwushozaho intambara yirengagije imyanzuro y'akanama ka UN ishinzwe umutekano yasabye ko imirwano ihagarara bakayoboka ibiganiro bibera i Nairobi, ndetse bikaba byaremejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kandi na M23 ikaba ibirimo. Itangazo rivuga ko M23 yemera ndetse igashimangira ko nta nzira yo gukemura ibibazo mu ntambara ishaka, ikifuza ko ibyisaba bibonerwa igisubizo mu biganiro bidaheza kuko ari byo byakwiga neza ibibazo bihari kandi bigakemurwa. Umutwe wa M23 avuga ko intambara bizwi ko igira uyitsinda n'utsindwa kandi nta kindi yagezeho uretse gutinza kubona ibisubizo bikwiye nk'uko byagiye bigenda. Itangazo bivugwa ko ryasinyiwe Isarabwe ku itariki 3 Kamena 2022 rivuga ko igihe M23 izaterwa yiteguye kwitabara no kurinda abantu bayo. Kuri wa gatanu igisirikare cya Kongo Igoma cyasezeye bwa nyuma abasirikare bagera ku 10 bishwe mu ntambara iheruka gushyamiranya M23 n'izo ngabo mu cyumweru gishize. Imirwano ikomeye yasize Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23, u Rwanda rukabihakana ariko narwo rukayishinja kuba iri gukorana na FDLR mu bitero igaba kuri M23. Ngayo nguko gusa n'andi makuru kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Senegal Macky Sall akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ejo yari mu ruzinduko mu Burusiya. Yaganiriye na mugenzi we Vladimir Putin ku bibazo by'ibiribwa intambara yo muri Ukraine yateye muri Afurika. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije ambasaderi w'u Burundi i Moscow Edouard Bizimana uko bambasaderi b'Afurika bahagarariye ibihugu byabo mu Burusiya bakiriye uruzinduko rwa President Macky Sall. Urugendo rwa Macky Sall hagarariye ubumwe bwa Afurika twabakiriye neza cyane kuko nk'abanyafurika dukorera hano ambasade n'abandi turafite ibibazo rwose kubera ibihano abanyaburayi bafatiye Uburusiya. Ibyo nabyo natwe bigaca bidufata cyane ko tudashobora koroherezwa mu bikorwa bimwe bimwe kuko uburyo dukoresha amafaranga ava mu bihugu by'iwacu hariya, amafaranga y'amaburse y'abanyeshure nayo nyene niyava mugabo urumva ibyo bihano bikandamije amabanki ku buryo atamahera ashobora kuva hariya iwacu mu bihugu bya Afurika washikino, urumva bica bitugora natwe tubamwe dukora. Ubu rero urwo rugendo nibaza ko byoba byiza kandi abaraba ubumwe bwa Afurika baraza kubivugana ko n'uraba no gutwara Uburusiya. Uretse ivyo by'ibiribwa bica bifata ahantu bose muri Afurika n'ahandi, urumva natwe cyane urwo rugendo ruraturaba cyane kuri twebwe tubaye ngaha n'ibyo tuba tubayemo. Ku rundi ruhande naho kuri Afurika nibaza ko ari icyumviro cyiza cyo kuza kugira baganire
mugabo nibaza cyane cyane igikuru ikibazo ntikiri hino kuko Uburusiya ntibweze buhagarika imigenderanire na Afurika canke ivyo bahanahana mu bijanye n'ibifungurwa ni ahubwo n'abanyaburayi nibo bazibiye imihora kandi mu bushikiranganji araba imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya yarabonanye n'abambasaderi b'Abanyafurika ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu yaratubwiye ati twebwe nta ngorane dufitaniye namwe ntaco buza ko tubandanye duhanahana ibidandazwa ati mugabo aho bica harugaye kandi twese twugaye urumva rero nibaza ko ino naho nyene barafite uruhara ariko cyane cyane uruhara ruri mu banyaburayi Union Africaine rero naho nyene yohakorera cyane nibaza ko ari byiza kubonana na bose ku buryo aho umwe yoba afise ico ategerezwa guterera agiterera arabanyaburayi bakugurura arabino nabo nyene aho baba barugaye bakugurura cyane cyane hariho ikivuko ca Odessa cyo muri Ukraine bona mirumva bavuga cyane cyane ngo bugurure ico kivuko kugira ngo ivyo bifungurwa ari ingano n'ibindi biva muri Ukraine bishobore kubandanya bigenda mu bindi bihugu Afurika n'ahandi mugabo urumva Abarusiya nabo hariho aho bacisha barafise ibivuko byabo byugawe buguruye ngira ngo bakuguraho bose kandi twebwe kuri Afurika byodufasha cyane twebwe nta ari Burusiya ari Burayi canke Amerika nta kibazo dufitaniye iyo ngwano mu bisanzwe nibiraba cyane naho mbona inkurikizi ziko zidufata twese. Hari gahunda se yabiteganijwe yo kugira ngo mwebwe muhagarariye ibihugu bya Afurika aho ngaho mu Burusiya mubonane na Perezida Macky Sall ndetse na Faki Mahamat umuherekeje? Abana ambasade ya Senegal hano i Moscow bari babitubwiye mugabe ico gihe batubwira baravuga bati arashobora kubonana n'abaambasaderi ba Afurika bari ino mugabe ico gihe batubwira ntibari bwamenye neza gahunda ntibari bwamenye neza programme kuko ntibari bazi ko bizobera bazobonanira na mugenzi we w'Uburusiya aha mu gisagara cya Moscow dusanzwe dukorera abaambasaderi canke bazobonanira mu kindi gisagara ubu rero twumvise yuko baratubwiye yuko babonaniye Sochi naho ni kure sinzi ngira ngo uko asubira guca i Moscow canke azovira Sochi agenda ariko kugeza ubu ambasade ya Senegal ntashobora kutubwira yuko hari uwo mubonano ugikunda kubera aho bahuriye hahindutse ariko bavuga bati niyo yabera ngaha mu gisagara cya Moscow dukorera twese barashobora kutwakira tukaganira tukamuganirira natwe bitugoye mugabo ngiro ubu ko batarabitubarira ngira ngo ntibigikunze. Hari ikibazo wavuze gikomereye abahagarariye ibihugu byabo aho ngaho mu Burusiya bagerwaho n'ingaruka z'ibihano byafatiwe icyo gihugu nko kutabona amafaranga mu buryo bukwiye mukoresha. Hakorwa iki kugira ngo ibyo bihugu byafashe ibyo bihano bimenye ko mwebwe muhagarariye ibihugu byanyu mutarebwa nabyo kandi mukomorerwe? Mu bisanzwe bategerezwa kubona urabona nibaza ko hari ikintu byo kwikunda hanyuma no kudaha agaciro abandi bantu ku ruhande rwa rw'ibihugu by'abanyaburaya kuko bona bo iyo bariko barakandamiza Uburusiya umengo inkurikizi zifata Uburusiya gusa mugabo nabo nyene barafite amambasade yabo ngaha nabo nyene nibaza ko bafite ibibazo bisa n'ibyo dufise naho bomwira ngo aho usanga bafite amabanki yabo bakoresha biharize cyangwa bakaba bafite ubundi buryo bwo kushikiriza amafaranga amambasade yabo ariko twese ibihano biradushikira twese icyo gihe rero abatwara Union Africaine n'ibihugu bya Afurika bategerezwa guhaguruka. Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet wa@radio-yacu.voa.com. Nyuma y'ayo makuru noneho n'umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
abakristu basaga miliyoni baturutse mu bice bitandukanye by'isi bateraniye ahitwa na Mugongo muri Uganda bizihiza umunsi w'abamaritiri ba Uganda. Abahowe Imana bo muri Uganda barenga 40 bishwe bitegetswe n'umwami Kabaka Mwanga wa kabiri bazira kutamwumvira bagahitamo gukurikiza ibyanditswe mu ivanjiri ya Kristu yigishwaga na bugiza ubutumwa. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahiji. Uku niko byari byifasha hina Mugongo hafi na Kampala ahicwa bihaye Imana barenga 40 mu 1885 bitegetswe n'umwami Mwanga wa kabiri wa Buganda abaziza kutamwumvira bagahitamo kuyoboka ubukristo bwari bwazanywe n'abamisiyoneri. Buri mwaka tariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu mu munsi w'abahowe Imana ba Uganda. Abakristo biganjemo abanyagatolika n'abaporoso baturutse impande zose z'isi baza hano mu rugendo rutagatifu no gusenga. Umutekano wari wakajijwe kimwe n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uyu mutambagiro ngarukamwaka wari warahagaritswe mu myaka 2 ishize kubera icyorezo cya COVID-19. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari abakristo baturutse hafi na kure bamwe bakoze ingendo ntagatifu n'amaguru z'ibirometero birenga 500. Bari bateranye banezerewe baje kongera kuvugurura ukwemera kwabo basenga aha ina Mugongo. Uyu munsi w'abahowe Imana muri Uganda wizihizwa muri Kiliziya Gatolika ku isi yose. Muri Uganda ni umunsi w'ikiruhuko ku baturage bose. Bamwe mu bakristo baturutse nka Gisoro mu majyepfo ya Uganda na Arua mu majyaruguru. Hari abandi baturutse mu bihugu by'ibituranyi na Uganda nka Tanzania na Kenya batangiye ingendo ntagatifu n'amaguru ibyumweru nka 3 bishize kugira ngo bagere ina Mugongo mbere yuko uyu munsi ugera. Aba ni bamwe muri bo. Kurungi muno tunyina songa nikalira nuteka yini bimfunye mu ngabani nsabira abana banje ngo baze kusoma bakasoma hata bamwe bashiriki abamwe basoma kare n'abana banje ko kwani basasa naramagana n'abashabira batera byatwise nyonda subira ngo ndahita na Mugongo ndahika mu mwanya Kristo wewe nka uwandesire tarabasa kuna. Being a Christian involves suffering. You suffer today and tomorrow you enjoy. Aho bamwe baravuga ko bananiwe ariko bakanagera na Mugongo, abandi bakumva ko bakize indwara bari barwaye, abandi bati bakoze ingendo bagashengera imiryango yabo ibyo bakeneye barabibona. Abandi bati inzira y'ubukristo ni inzira yo kubabara ariko iganisha mu munezero. Abahowe Imana bo muri Uganda n'abantu barenga 40. Iyicwa ryabo ryahereye mu 1885 kugeza mu 1870. Nyuma y'abamisiyoneri b'abakristo n'abayisilamu kugera muri iki gihugu, benshi bakoraga mu ngoro y'umwami wa Buganda Kabaka Mwanga wa kabiri. Nyuma yo kumva ubutumwa bw'ivanjiri babwirijwe n'abamisiyoneri, bahisemo kureka imigenzo gakondo yari isanzwe mu bwami icyo gihe, ndetse banga kongera gutega amatwi umwami ababwira kudakurikiza iby'amadini y'amahanga yabigishaga. Igihe banze kumva iby'umwami yababwiraga, yategetse abamurindaga kubica babatwitse. Ukurikije ibitabo by'amateka y'ina Mugongo, bazanwaga ahantu bakuwe mu mpande zitandukanye bakururwa ku migongo yabo. Iyi nayo mpamvu aho biciwe hiswe na Mugongo. Biravugwa ko babwirwaga kubanza gukusanya inkwi zo kubatwikisha bakabyemera, nuko bemera gutwikwa umwe nyuma y'uwundi aho kwamagana ubukristo. Ibi ni by'abayobozi b'amadini bavuga ko ari imbuto zameze mu kwizera gukomeye muri Uganda. Musenyeri Robert Muhirwa wo muri Diocese ya Fort Portal mu burengerazuba bwa Uganda wakuriye igitambo cya misa bamuvunurira mu ndimi zitandukanye, yongeye gusobanura. Katika somo la Injili tumesikia kwamba punje ya ngano isipoanguka chini na ikafa. Mu butumwa bwiza bw'ivanjiri twumvise ko keretse imbuto iguye hasi igapfa ntishobora gutanga izindi mbuto nyinshi.
iyaba bahuye Imana bo muri Uganda batarapfuye bazira ukwemera kwabo, ntitwari kuba turi ahangaha uno munsi twizihiza. Izi ni imbuto z'ukwemera kwabo. Nitugaruka mu miryango yacu, tugomba kwigana ubutwari bw'abihaye Imana ba Uganda. Tuchukue ujasiri wa mashahidi wa Uganda. Ese abakristo bunguka iki muri iki gikorwa cy'urugendo rutagatifu rubageza hano i Namugongo buri mwaka? Beatrice Ntahogura n'Imana ni umukristo ukomoka Gisoro wayoboye itsinda ry'abakristo barenga 100 bakoze urugendo rw'ibirometero 500 kugira ngo bagere hano i Namugongo. Urugendo rutagatifu habagamo kuboneragamo inema nyinshi kandi tukagiramo ubutaka yo gukundana. None natwe nubwo cyangwa ari ikintu gikomeye gute, ibigeragezo bikomeye dufite kutemera kuko niho dufite gusubiza ingabire kugira ngo dutsinda byose byo bishuko byo twaduhuye nabyo. Kumva mbese twese tumerewe neza mbe. Hari abakoze urugendo rutagatifu bafashwe nk'akarorero by'umwihariko kubera imyaka yabo. Umusaza w'imyaka 100 wakoze urugendo rw'ibirometero bisaga 300 n'umuto cyane muri bose w'imyaka 14 nawe wakoze urugendo rungana n'urwo. Igikorwa cyitabiriwe n'abantu baturutse mu bihugu byose bya Afurika y'Iburasirazuba n'ahandi, harimo n'abaturutse muri Nigeria, Ghana, Afurika y'Epfo, Uburayi hamwe na Amerika. Mu butumwa bwoherejwe na Perezida Yoweri Museveni yasabye abizera kureka ivangura rishingiye ku idini, imyizerere ya politike n'ubwoko, bakigana abahuwe Imana bo muri Uganda gukomeza gushikama mu byo bemera. Inzira guhindura abamaritiri ba Uganda abatagatifu ba Kiliziya Gatolika yatangiye mu mwaka w'1920 irangira muri za 60. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda. Ukomeze ukurikirane iyo mihango, ugira umunsi mwiza kandi nanjye unsabire. Murakoze cyane Bwana Venuste, kandi nibyo kuko ndaza kugusabira.